luak weng me kabedo mapapat ma winyo lek luo, especially northern Uganda, South Sudan, and then Australia, jomati Europe ma winyo lek luo. Timni watie ishano la ched makiluoni BEM promotion. Tini watie ki update ma mero unume don update matie eni tikumani kom luwe maromo abichel. Luwe abichel lenni peni luwe ni gitimo jomo rejo, gitimo jomo bejo. The top 6 artists enoni gena yegi luenyo matek mil luenyo we loka ke lo bachuli kan ma we loka dong kare no winyo ne tek ngara mo dong ker chuni to ale yepe ma ka yini winyo no mi luoni ma yin na min nyo yin na ba wachero kanyang kom gidong na ma bichen ena ya choko mafuri ene kar matika trading to twal makiluoni kasip Puma kasi en kono ungene ikulabu miwe mane make jetip chele luoi matako ma ukar gi video ne short kombere winye selep mordano kona dari ge ngage okoza munu enoni we badong tika trading e kar do matata gidong nama beach tin notice 6 enu kati kare ni we ma gluoni tek pegi ring matino tumtin rot en luoni rot palwenja mano nama abich nama ngwen aye Doggy Kiss Bond Street wangio en ni kare ma eni pandemic 2020 ma corona poro kere ni en luoni jom miela ni miel kamachol mana kare aburi no ande baba meno weng we magutota na tek to alen wachero okoza nama adek aye Bosman Taliban tali kono gen go waro it kar badong wana ngiu tali munu bedi it man maki wer nia Blue versus Kampala gin wer kon gin kachel ke abanika weroni ober powerful ma ober ka training almost wakuberi food tika mago mat kari beri nia dancehall fading after 3 months food we eroni food tika remaining down to 12 Taliban nowadays winyo warmone Kenya ni atie tika ngwaiba kilone la kamfiri gidong mone Kenya kilone ya jok peti ko marani wene tima pol winyo ni amukere Kenya ni adanya gidong na Mario tieni abanika city munu the real mafia in the city munu amiyo respect for cho Kenya twale en winyo ni eukati en ni jua kali wer nimu yai jirani na moni fudo kopa the last nama chill ena yo bere de spear heading ma eno lo nyama tek to twal kare ke waynia awube ni kitiyo ke le maraj en le bo maraj bu peke joni actually joni kitika waja de fact gitwa ko le misaen gitwa ko ngo gi Kenya wen muna ye would many African soul Marvis jeti ami war ma diet boro mera yumi ken ena ye mu nyoro peking yo o peking yo bata ube makuberi ne nar buisti ba diet to twale ena ye o tota mata gi wene mo ko maduong Kenya en ko ni winya gamo lon ni penguin jet winya to Kenya munu kar me corona yin to Kenya wal megi ka ya lo wiye win jet nowadays on tiba liet wene pe kwane duata gidong wangi nyami ni oguri kom dana wen wa an ni eni wa oguri kom omer kwa ai jin bye bye one love BEM promotion subscribe for more